kedatangan sapi monster guys, mantap ini. Kita lihat penurunannya. Sapinya hari ini besar sekali. Terus lurus. Goyangi alang itu sidik. Kita pantau penurunannya guys. Dua sapi. Gandul. Di pasar Bulak Boyolali, mantap. Sapinya besar sekali, mirip cipluk ini warnanya. Cipluk yang juara kontes sama Denver. Rame sekali. Persiapan itu. Kejar. Mantap ini. Kaki-kakinya juga masih oke. Cuma pas untuk kurbanan persiapan Idul Fitri. Langsung ramai sekali. Wah ini sak judi kan. Ora main. Mainnya, Bos. Selek. 60. Nah, piro? 60 juta. 60 juta. Mantap ini. 60 juta, guys. Long sasis iki dawa. Dawa sapine. Lek. 60 juta. Itu buat persiapan Idul Fitri ya. Bentar lagi Idul Fitri. Kebutuhan daging. Long sasis, guys. Jenis sapi apa ini? Semetal ya? Dangaknya mas, dangaknya. Dak dewe. Dangak dewe. Mantap. 60 juta, ngeri. Bobotnya pira ya kira-kira? Bobotnya berapa kira-kira? 1 ton. 1 ton. Ngeri ini. 1 ton. Rampas ya, udah rampas ya? Udah tua ya? Belum. Well berapa ya? Well 4. 4 pasang. Udah mas gali. Kita pantau ini. Mengerikan 1 ton nyasar di pasar. Mas gali langsung serok. Oke bro, tunggu sah. Ini Juragan Boyolali, gimana mas? Bosnya coklat ra gelem ya.
Kon piro? Hah? Kon piro? Ora ngerti, burung takon. Kon swidak ya. Gula. Oh, padha swidak. Ramai sekali ini pasar Jelok menjelang Idul Fitri. Ramai sekali lagi mati. Gimana komentarnya teman-teman? Ini lihat sapi besar. Sekali masih nego ini ya. Ora tulurene wis duwe ya. Iki CS tuh tekaos mau. Kulo patus katakan. Tekaos mau. Lah ngene iku meneh njaluk. Lah pinten? Perlune mawon sami perlune. Wis segre niku napa panjer ora? Walah dipajeri. Wis dipajeri ket mau ya wis to. Arek teko wis pajeri Mas Galih beres to. Nek diurasi tompo to. Ah. Mau dicari motor Mas. Dicari motor. Alah wis pajeri Mas Galih lorone beres. Kasih pinten? 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 Boleh perlu mon, Pak. Lah niki iki apa ora apel nek njang-njang. Mewu. Kula le seneng kula iki le dadake Pase mawon pinten perlune? pas sepur Mas. Iya lah. Ya bisa. Malam. Cases guys. Masih nego. Pitung em. Ini bolong seket. Mawon iki tuku randuk dagang. Pase. Papat. Nak 45 mang cancang. Lah nggih. Nak kita. Nak 45 mang cancang. Punjul 45. Pira kuwi, Kang? Lama le tak. Itu setengah. Kula le seneng kula le midami. Lalu jami ide iki sama gede deh. Sapi gede. Ijo piro, Lek? Sekarang Mas. Piro? Sapi gede. Lah iki. Kok takon Lo delok Facebook. Hah? Facebook. Neng Facebook. Nek Facebook apa? Ya kan tayang. Masih Anjok le, Mas. Joke. Pas. Ditawar Mas kali 48 guys. Anjok le, Mas. Heeh, Mas. Iki 4 tahun setengah, Mas. Wah. Remuk. Ada ambruk itu. Pleno kopi sanes kula ya. Pipitan berapa Pak dulu? Merawat dari kecil apa? 9.000. 9.000. Ngeten, iki mboten. Niki nak perlu mon pinten? Niku kula ku ora sembrono lho, Mas. Kula nggih mboten sebrono. Nggih. Pinten? 4,5. Wah, ampun ngoten, Pak De. Nak dereng asal kula ibune pinten? Nak Niku samono nimbahe kabeh. ngimbu niku wis ora. Nggo. Niku ora. Pase mon pinten? 4,5. Pun mireng wegah aku nak ngono, Pak De. Kula nggih wegah kula njenengan tak. Nggo. Bismillah. 50 lek. 50. Alah. Lah pase. Papat. Nggo. Ampun ngoten niku ah. Bang cases. Oke. Long sasis. Nomor panjer ora. Mas Sanjang mau pun bandingan kali siji ne. Nah, pun Mas Sanjang ngoten. Ya Pak Warjo, Mas. Lorone. Warjo. Maupun kansene. Sudah dijake to? Sudah dijake to? Kira Bu?
Sesta, kabar ya. Tes apa? Kowe iki bosku. Langsung kirim, Sang. Gunung pinu lho Pak Dek. Mau mriki mau. Masih nego alat. Inginane semangat Pak. Iki rembugane tenanan. Tengah wolu wis ketinggian telu. Tengah wolu wae. Wedang mah. Kali maju betul Mas. Talen berang. Aku sama ngene jak aku talen. Iki maju lho kan. Maju tak terus tak maju ke meneh mawon.